Artemizija rođena je 8. jula 1593. godine u Rimu u Italiji. Bila je ćerka italijanskog slikara Orazija, koji je bio glavni sledbenik revolucionarnog baroknog slikara Caravaggia. Bila je važan zagovornik druge generacije Caravaggevog dramskog realizma. Učenica svog oca i njegovog prijatelja, slikara pejzaža Agostina Tassija, slikala je isprva u stilu koji se razlikuje od očeve pomalo lirske interpretacije primjera Caravaggia. Njeno prvo poznato delo je Suzana i starešine, ostvareno delo dugo pripisivano njenom ocu. Također naslikala dve verzije scene koje je već napisao Caravaggio. Udala se za Fiorentinca i pridružila se u Firenci Akademiji za dizajn, prvoj ženi koja je to učinila. Dok je boravila u Firenci, počela da razvije svoj poseban stil. Za razliku od mnogih drugih umetnica iz 17. veka, ona se pre bavila istorijom, a ne prirodom i portretom. U Firenci je bila povezana sa dvorom Medici i naslikala alegoriju naklonosti za seriju fresaka u čast Michelangelovog života u Casa Buonarroti. Njene boje su blistavije od očevih i nastavile da koristi tenebrizam. Artemisija je jedno vreme bila u Rimu, a također i u Veneciji. Naslikala je mnoge portrete i brzo nadmašila očevu slavu. Nastanila se u Napolju, a u posljednjim godinama njenog života malo je poznato.